Kgasho ya ditaba tša leleme la Sepedi e tla go lena go tšwa Studio 10 Auckland Park mono Johannesburg. Pele ke dihlogo tša ditaba. All these victories will only be possible when we stand strong and united as a federation. Ge Afrika Borwa e keteka letšatši la bašomi, mopresidente wa COSATU Singiza Losi o re katlego ya bašomi ya mo mengwageng ye 30 ya demokrasi e tla matlafela fela ka tlase ga pušo ya ANC. Re a sokola mo lapeng, ke dula le mamaka o gola grant, mokgala jwa ka tlhokofetše ka 2005. Bahlologadi, bahlolo le bašomi ba peleng ba Great North Transport ba sa kolotwa mašeleng a bona a pension. Thobela ka lapeng, nna le wa rrao ka Stanley Tlalo, bjalo ka mofetoledi wa polelo ya matsogo, re rumile ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela tšona. Re thoma ka tšeo di rego, mopresidente wa COSATU Singiza Losi o re phenyo yeo e fihleletšego ke Afrika Borwa mo mengwageng ye 30 ya go feta e tla šireletšwa fela ka tlase ga taolo ya ANC. Seo ke ka ge COSATU e re nyaka gore maloko ka moka a wawelago ka gare ga federation ye ya mokgatlo wa bašomi ba fethego yeo e makatšago go mokgatlo wa ANC dikgethong tša lenyaga. Losi o be a bolela seo moletlong wa bosetšhaba wa go gopola letšatši la lehono la bašomi ka lepatlelong la Athlone ka Cape Town. Bjale re bone meketeko ya letšatši la lehono go ralala le naga ka bophara. Nepogolo ka letšatši la lehono ke go lemoga boikgafo le matsapa a dirilego ke bašomi ntweng ya go katanela ditokelo tša bona. Federation ya mekgatlo ya bašomi COSATU e šomišitše meketeko ya lenyaga go hlohleletša bašomi go thega ANC dikgethong tše di tlago go šireletša diphihlelelo tša bašomi go tloga mola re tsena go mmusong wa demokrasi. All these victories will only be possible when we stand strong and united as a federation. When we understand clearly who continues to stand with us in the trenches as workers. Makala a mangwe a semphato le ona a dile mantšu a thego a tsepamišitšwego go dikgetho. SACP e re phenyo ya ANC dikgethong tše di tlago ga e bohlokwa fela go naga ye eupša le go dinaga tše dingwe tša boditšhabatšhaba. If the ANC loses this election, the setback in this country will be centennial. That's why we should make no mistake, all of us. We are going all out to vote for the African National Congress through representing the people of this country and its allies, representing international community suffering under imperialism and neocolonialism. ANC yona e gateletše gore e tla tšwela pele go šireletša le go hlompha ditokelo tša bašomi. Government is not leaving those who are 35 and above aside. And we say even those who are 35 and above need to be prioritized to get jobs because they also need jobs. O rumile ka go hlohleletša bašomi go di goga pele lesolong la go lwantša dikgaruru tša bong. Ka go le lengwe le ge go ketekwa mengwaga e 10 ya go gopola letšatši la bašomi eupša ba bantši ba sa nyamišwa ke maemo ao a sa kgahlišego a mošomo, meputso ya fase le go fokotšwa ga bašomi mošomong ka mehla makaleng a fapafapanego. Ile ka bereka ka feleletša ke latlhegelwa ke mmereko ya nna gore ke tshokolo gape. Go sa le bjalo, bašomi ba meepo ba sa ipiletša maemo a kaone a mošomo le megolo. NUM e tšhošeditše go lekala la meepo ge lefapha le ka palelwa go ela hloko boipiletšo bja yona bja go fokotša bašomi. Ka profenseng ya Northern Cape, bašomi ba re ba na le lebaka la go keteka letšatši le. I'm good today and I'm healthy because of SAMU. Today I'm celebrating with it Workers' Day because of they make a lot of things. Go sa le bjalo ka KwaZulu-Natal, Union ya NUMSA e ipileditše gore maloko ka moka a mokgatlo le bašomi ba bangwe bao ba šomago maemakepeng lefaseng ka bophara ba setše karolo go fološeng le go rwala dibetša ka dikepeng tšeo di neago Israele dibetša. All unions
globally must not offload weapons in the ship that are supplying Israel to continue to kill the people in Gaza and Palestine. Ge re leba ka Eastern Cape, mongwaledi pharephare wa SAFTU Zwelinzima Vavi o latofatsa mmusho ka maemo a godimo a naga a tlhokego ya moshomo, bodidi le go se lekalekane. You can't have 8.7 million or 59-60% of your young people unemployed. And you can't have that crisis afflicting more the black people. Ka seshego ka ntle ga polokwane, SAFTU e be e swere moletlo wa go keteka letšatši la bašomi. Baetapele ba nyaditše maemo ao a fokolago a ikonomi. Re sa le go tšeo moketeko wa letšatši la bašomi o bo go rulagantšwe ke Federation ya mekgatlo ya bašomi COSATU ka Soweto Gauteng. Ga se wa thoma gabotse seo ke ka ge bašomi ba moepo bao ba swere sedulela go boledišana le motlatšamopresidente Paul Mashatile mabapi le go fokotšwa ga bašomi ka moepong. Bašomi ba re go be go sena bohlokwa bja go keteka letšatši la lehono. We hear that your biggest problem is that you are being retrenched every year. And in your view, government is allowing this section 189. Over to a minister in your sector is not protecting you. And it's Nishoganjan. And it's zikhona inkokeli ezimelelina le nkokeli ezimelelina mazisale umane randi phela sikhulume nazo. Democratic Alliance e tshepišitše go hlola mešomo go motho mang le mang yeo a lego ka Western Cape. Mokgatlo o bušago ka provinceng yeo o hlole o keteka letšatši la bašomi ka Mitchells Plain go la Cape Flats. DA e re ge e ka kgethwa gape mmušong ya go hlola mešomo ye dimilione ka Western Cape mo mengwageng ye mehlano ya go latela. Mokgatlo wa DA o ikemišeditše go boloka bathekgi ba yona ka profenseng ya Western Cape. Letšatši le la bašomi DA e be e gateletše polelo ya yona go mešomo. Because we've got a track record, we have to keep the Western Cape DA because the Western Cape works. Get back to in needs a crave back to DA tshepišitše go tlhola mešomo e mentši ge e ka thopa dikgetho. I'm making you a pledge here today that if you allow us to be re-elected to govern this province with an outright majority on the 29th of May, we will not rest until every single person who wants to work in the Western Cape will find work. That is our pledge to you. Ebile e ka se be fela lesolo la dipolitiki ntle le go sola mokgatlo o bušago. Well, it's Workers' Day all over the world today. It's an international holiday where we pay tribute to those who are working. I think that this holiday needs a new name in South Africa. Because of the ANC's legacy of destroying jobs, today shouldn't be called Workers' Day. In South Africa, today is Workless Day. Go ya le ka Steenhuisen, mokgatlo wa gabo o kgonne go tlhola mešomo e 360 Moetapele wa EFF Julius Malema o dirile boipiletšo jwa gore megolo ya bašomi e thome ka bonnyane bja diranta tše 7,500 go bašomi ka moka. O re se ke ka lebaka la theko ya godimo ya lephelo le go tswalela segala magareng ga badidi le bahumi. Moetapele yo wa EFF bo ya bolela pele ga balatedi bao ba bego ba tsenetše moletlo wa letšatši la bašomi ka Hammanskraal, Soshanguve le Mamelodi. EFF re tlhotlho ya megolo e swanetše go rarollwa go thekga bahloki. Moetapele wa EFF Julius Malema o re mogolo wa tlasana wa bašomi o swanetše go ba diranta tše 7,500 mabapi le lefapha la meepo. EFF re diranta tše 2,250 ga e sa lekana gomme seo le sona se swanetše go ya godimo.
mokgatlo o re go swanetše go ba le phapano ya mašeleng a wa hwetšago ke dialoga le barutwana ba marematlong. Malema o re dialoga di swanetše go putswa ka diranta tša go feta tša gabjale tše 350. EFF e bošitše ya ipiletša gore go tlhomemphiwa fela wa baithuti bao ba phethilego dithuto tša bona ebile ba sa šomego. No worker must earn less than 7,500 if you are paid the lowest amount of money, because that is the only way we are going to fight the high standard of living. Mabapi le masolo a dikgetho, EFF e rometše mongwaledi kakaretšo Marshall Dlamini go wauetša badudi ka KwaZulu-Natal. Go tlhongwa ga mokgatlo wa MK go tlhotše letšhego la tatlhegelo ya diboutu go mokgatlo woo e hweleleditšego tša go feta 350 ka profenseng, o tšweleditše matšhošetši ka profenseng. The EFF is growing everywhere else, and it will have a difficulty in KZN. So if you don't make an inroad in KZN, your growth everywhere else will be undermined by decline in KZN. And for sure you have seen what we have done now in KZN. Motlatša mopresidente wa mokgatlo Floyd Shivambu o hlwile ka Gqeberha fao a tshepišitše go tlholego ya mešomo mafapheng a tšweletšo ka gore, as the economic freedom fighters, we are here now. We are going to change the conditions of our people. We are going to make sure that our people get jobs everywhere. EFF gape e dumela gore e tla ba le karolo e kgolo go mebišo ya KwaZulu-Natal le Gauteng ka ge e letetše gore diprofense tšeo di tla ba kotsing. Mopresidente wa IFP Velingosini Hlabisa o re go keteka letšatši la bašomi ke thogako go dimilione tša maAfrika Borwa a wa sa phelago ka bohloki le tlhokego ya mešomi. O boa bolela seo go magologolo a maloko a gabo ka Social Club Center ka Embalenhle provinseng ya Mpumalanga fao a eleditše go badudi le maloko a mokgatlo wa gabo go tšwa ka makatana mane go ya go kgetha ka la 29 Mopitlo. When we went to elections in 1994, April 27, we had great hopes, aspirations and dreams that once we have achieved our freedom, our lives will prosper. As we celebrate the Workers' Day in our country, but the greatest shame that we face as a country, more than 5 million people are unemployed in our country, especially the youth. Moetapele wa Build One South Africa, Mmusi Maimane, o re mokgatlo wa gabo ya go netefatša gore ka lapeng le lengwe le le lengwe go ba le motho yo a šomago. Maimane o re go fediša tlhokego ya mešomo ka Eastern Cape, mokgatlo ya go netefatša gore o fediša kgaotšo ya kabo ya mohlagase. O re ntle le ka morago ga gore seo se direge go ka sebele mešomo ya go ya go ile yeo e ka hlolwago. Maimane o ya bolela seo le bathegi ba gagwe go seo a se bitšwago letšatši leo go ya le ka yena le le go kgahlanong le ditokelo tša bašomi ka motsaneng wa KwaZakhele ka Gqeberha, Eastern Cape. Bešong re sa le amogela. Khamphane ya dibese yeo e laolwago ke mmušo ka provinseng ya Limpopo, Great North Transport, e re ena le tshepo ya gore ya go fetša go lefelela mašeleng a dipenšene le a mangwe a bašomi ba yona ba go balago 270 mo dikgweding tše pedi tšeo di tlago. Bontši jwa bašomi ba peleng ba malapa, bahlolo le bahlologadi ga se ba hwetša mašeleng a dipenšene tšeo ba dikolotwago ke khamphane. Yo ke Dora Phalane wa mengwaga ye 54 go tšwa motsaneng wa Senapodi gausinyana le Leboakgomo. Ke motlhologadi wa Mohu Josias yo a šometšego khamphane ya Great North Transport mengwageng ya bo 1970. Motswadi yo a bana ba bararo o re yena le bana ba gagwe ba iphediša ka mašeleng a mphiwa fela wa mmagwe. Re a sokola mo lapeng, ke dula le mamaka o gola grant, mogala jwa ka tlhokofetše ka 2005. Ke ile Great North Transport ga ntši ke boa kua ke nyaka tšhelete tša gage ge ke fihla ke humana wo le kgone ka HR a go bolele story se sengwe
go mongwe a go botsa gore re sa ye mare tse gore ditšhelete di mo kae trusting e efe le rena re sa letile. ka go le lengwe Johannes Makhura o na le mengwaga ya go feta ye 20 a lebeletšane le mathata a mašeleng. Batho ba berekile mora wa rena ba khumana tšhelete tše dintši o fela tsena di khumaneng so ya re stress a re sware ya botse mengweng ya rena ya mathomo ya go tšwa mmerekong e ile ya ba mengwe ya boima mara e ntše re tsamaya le yona taba e ntše re phela ra ba ra bona gore at least upete re mpe re lebale morago gore re tšwang re tšwele pele le bophelo ka gore re be re ka se kgone go ema poleke e one so re no leka o no tšwela pele ka bophelo ka ntle le ditšhelete tše re ba tshwanetse ba re di khumane. Khamphane ya dibese Great North Transport e re e gare ka tshepedišo ya go lefa mašeleng a pension go bašomi ba yona ba peleng. At the beginning of the period, we had about 1,163 members that were owed or that were eligible to get their pension payouts. To date, from October 2022, we've been able to pay about 787 people by the end of June in 2022. Mankwe o re dinyakišišo tša forensic tša go timelela ga mašeleng a pension di phethilwe. Great North Transport e ipileditše go ba malapa a bašomi ba peleng go iponagatša le diforomo tša go dira dikgopelo. Bašomi ba bangwe bao ba phelago ka bogolofadi ka Mahikeng provinceng ya North West ba re ba sa nyamišwa ke gore ba sa phela ka tlase ga ditlhotlo tše mmalwa. Ba re se direga le ge go bile le boipiletšo bja maemo a makaone mešomong ya bona. Batho ba nang le boqhwala ba re le ha naha e nyollotse dikausu ka ho etsa maemo a etsang bophelo bo be bobebe bakeng sa batho ba nang le boqhwala leeto le sa le lelelele. E mong wa batho bao ke Maruping Maape ya dilemo tse 50 ya sebedisang wheelchair. Re tlhoka go tla go rupella batsamaisi le setšhaba ka kakaretso gore ba itse gore ga batla go dira batla go hira kana batla go kopana le rona batho ba nang le bogole re tlhoka eng. Maape o re seo batho ba sa selemoheng ke gore ditlhoko tsa batho ba nang le boqhwala mosebetsing di tlameha ho elwa hloko ka ha ho fetoha ha maemo a itseng ho ka fetolwa le ditlhoko tsa bona. O fihlela gantsi mo dikarolong dingwe dikago dingwe tsa government di na le metlakase e leng gore ke yone e bidiwang go ke ya di-backup di accessible matsatsing a segompieno. Go na le dikago tse e leng gore di na le di-ramp ha go sena motlakase ra kgona go tsamaya jalo ka wheelchair o kgona go tsamaya o ya ko working station o bo o nna mo fatshe. Yaanong re ne re ikuela gore a re ga go tla go dirwa diphetogo ba nne le kgotele rona pele. Ho sa le jwalo mekgatlo ya basebetsi le yona e hatella taba ya hore ho sa hlokahala diphetogo tse ngata mesebetsing bakeng sa batho ba nang le boqhwala. Government has really not done justice. They've not done enough to accommodate the special needs of these people, and that is indicative of the buildings they find themselves in, the conditions they find themselves in, including a simple accessibility in such workplace settings. We must protect labor issues. We must protect the gains of what we have as workers and challenge the dismantlement of our labor laws. Batho ba nang le boqhwala ba ipiletsa ho basebetsi mmoho ho sebetsa le bona ka hlompho. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Ba ge shunti taba tša rena di fella gona mo go pelang gore ditaba tše di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo bjalo ka Facebook, X, YouTube. Ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgata go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya boseswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Ga bjale wa rapule ra kgwatha o latela ka kakanyo ya maemo a boso ga ibeng boroko hle.
ka morago ga ditaba tša letšatši mmogedi wa SABC madumešago tša boso bošome le kgone re bona gabotse go apogile ka dikarolong tše di lego ka borwa bodikele ba kapa ge e se fela maro a pharapharilego ka dikarolong tša ka bohlabela go akaretša lebopo leo le lego ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal kgonagalo tše bofefo tša dipula ka dikarolong tšeo la ka moswane batholo tša boso ba re lemoša gabotse magašo ra re tlhokomeleng ka bopolokwane re ka ba le phišo e ntšhi e ka tlhotlheletšago go swa ga tlhaga ka dikarolong tšeo phišo e tla ba gona ka kapa bohlabela go akaretša yona le go ka kapa lebowa batholo tša boso ba sa re lemoša gabotse ra re tlhokomeleng re ka ba le kgodi mo mesong gona ka dikarolong tše di lego ka borwa bodikele ba kapa le ka kapa lebowa ge re ya go dikgera tša di-temperature re bona gabotse re thoma ka province ya ka gauteng le tla sa gabotse e lela letlhabula o le ka pretoria masompedi senyane go tsena bele ka bo springs wona le go ka bo davidton le ka bo broncospraight masompedi seswai le tla tlhaba gabotse e lela letlhabula ge re ya ka limpopo province le tla sa gabotse go maaforika borwa le a fiša ka mosina masometharotharo go tsena bele ka bothando masompedi senyane sa go lebale o le ka toropokgolong ya ka polokwane masompedi senyane le a fiša ka mokopane le wena le go ka thaba zimbi ge re ya ka dikarolong tša ka mpumalanga le tla sa gabotse o le ka bo middleburg ka bo emalahleni go tsena bele ka bo emele go fitlha bele ka bo emcondo le fiša le le magareng e lela letlhabula masompedi šupa ka dikarolong tšeo re ya gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le tla sa gabotse go maaforika borwa le a bontšha le na le phišo ka bo Richards Bay ka bo ulundi go tsena bele ka toropokgolong ya ka Durban masompedi tshela ka dikarolong tše le a fiša e lela letlhabula ge re ya ka dikarolong tša ka kapa bohlabela ga bosenyana fela le bona le tla fiša ka dikarolong tša ka bo east london gona le ka bo makhanda le a fiša le ka moswane masompedi senyane magešo a rapareng gabotse ka go kapa borwa bodikele ba kapa le tla sa gabotse ka bo lionsburg masometharotee le a fiša ka bo worcester e fela go a bona go tšidifetše ka cape town re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka ka gona dikgerata ke masompedipedi go fitlhabela ka bo hermanas masompedipedi go le ka kapa leboa le tla fiša gabotse ka dikarolong tše o le ka bo upington masometharo4 go tsena bele ka bo kuruman masomepedi senyane ka bo kimberley le a fišela ka moswane o le ka bo de a le ka bo carnarvon go fitlhabela ka bo calvinia wena le go ka freestata go maaforika borwa le a fišela ka moswane tarege le ntšhanko ga botsenyana fela ka bo kronstad laetša la ga botsenyana fela le fiša gerata e le masompedi senyane go tsena bele ka bo velcom le wena le go ka dikarolong tša ka bloemfontein masompedi seswai le a fiša ke la letlhabula magagešo wena le go ka dikarolong tše le tša ka north west re dikgaretela ga bosenyana fela ka rustenburg masometharotee ka dikarolong tše ka bo lichtenburg masomeamararo ka moka laetša phišo ntšhi ka bo potchefstroom ka bo klerksdorp ka bo ottosdal go fitlhabela ka bo tosca magešo go tša gona ke re mošate